Pablo apostolun Efeso markankir iausirinakar qillqatapa. Efesios mayir halja. Efeso iglesiankir munat hilatanaka kuyakanaka. Humanakaru aruntanipxma. Diosan aski markapankirinakaru. Jesucristur iausapkta. Hupampi mayar tuktas hakapkta ukahilatanakaru. Naya Pablo Diosan munanyapat Jesucristun apostolupatha. Hiwasan Dios aukisay humanakaruh munasinyapampi, sumangkanyapampi churpan. Jesucristo tatitusan Dios aukipah hachanchatapan. Kristun katas laiko hupawalah pachat ahay wahtawinak churanistu. Diosah Kristo tokeo ahlisistu. Akaurake hanirutkan ukhat pacha. Ukamat umachatahan akchaqanyuni. Hupan naira katapan kanya sataki. Muna sinyap laiku hupah nairat pach ahlisiwayistu. Jesucristo toke wawanakapat katokatanya sataki. Kunhama akitih amtawipah ukamarhama. Diosan musparkan kuyapayasiñapat hachanchanya sataki. Ukapachpa kuyapayasiñapampiu munat wawap toke askinak wahtistu. Kristun wilawar tatap tokeu huchanakat kespitanyasa pampachatanyas uthistu. Diosasti pulchirkir kuyapayasiñap hiwasatak uthay. Takiyatin kankanya amuit akankan hiwasar churasa. Ukatstihan amuit kan amtawipat untayistu. Hupah kuyapayasiñapan amtatayna, Kristo toke uka amtawi pluranyataki. Uka amtawi parhamau Diosah pokani, kunapachateh uka uruh purkani ukhaha. Hupasti takikun mayash tapini, alah pachansa kaurakinsa, Kristun munanyapan kanyapataki. Kristo tokeo Diosah kaltatpach ahlisiwayistu, ukamat wahtawip katokanya sataki. Pachpa Diosan amtawi parhama, taaki ukanak munanya parhama uluri. Hupasti hiwasanakan nairiri nyasmuni, Kristun suitawi toke hakanya sataki. Ukamat takpachani musparkan chamapat hachanchanya sataki. Kristun kasaw humanakah sumayatiawin chikpach arunakap istaphtaha. Kespiasin suma arupa, iyaw sanyat katharusiphtaha. Ukatsti Kristo arsuwaykisto uka kolyana hay katokap haraktaha. Kolyana hayuwa hiwasanakan arhatirisaha. Diosah wahtawip hiwasar churkistani uk katokanya sataki. Uksti kunapachate hupankirinakan kespiasinyapah tokatahani ukaw katokanyani. Takpachani hupan hachamusparkan chamapat hachanchanya sataki. Ukalayko Jesucristo tatitur humanakan iyaw saphatam yatisina. Kolyan markan kirinakatak munasinyani phatamat istasaha. Humanakat Diosarius pagaran haniw armaskti. Hanirakiw humanakatak mayin siya armaskti. Tatit Jesucristusan musparkan Dios au kiparumayta. Ahay tokin yatin kan humanakar churanya pataki. Diosan unyashtawip sum amuyap hanyamataki. Hupar hukam untap hanyamataki. Humanakan amuyunakam kanihtayanya patakiu Diosaroh mayirakta. Kunasu itawirote hauskisto ukiatip hanyamataki. Hun hamusparkanya hilarkir wahtauteh Diosah kolyan markapangkirinakar churki ukiatip hanyamatakiraki. Chamapah kun hahachasa. Hantukus kirisa, uka chamau Kristur iyaw sirinakaroh chamanchas kistu. Aka chamasti Diosah tapi chamapampi unyashtaikan uka pachpawa. Unapachateh Kristur hiwatat haktaiki uka pacha. Ukatsti, alah pachan hupan kupi hapar kuntaiki uka pacha. Takimunanyani nakhar utayasa, hiliri nakharu, marka apnakiri nakharu. Taki kunateh churunakan sa kepa urunakan sa utikani ukanakharu. Taki kunsa Kristun munanyaninya paru utay. Pachpa Kristuru iglesian petepat uchaway. Ukamasti iglesia Kristun hancipar untatawa.
Iglesia Kristut aski kan kanyap katoke, Kristoh takikun poktaraki. Efesios payir halja. Humanakah nairah nyang kaluranyanakana, huchaluranyanakan hakasah hiwata asipkaya tawa. Akapach amtawi nakaparhamau arkasipkaya taha. Kaukir akayuteh alahan apnakki, diosar han haisirinakar chamanchiki, ukan munanya plurasipkaya taha. Taki hiwasanakah ukakipkarakiu nairapachah hakayatan, nyang kaamtawi nakasar arkasa. Hancisan munanya nakaparhama, amtawi nakasar hampokasa. Ukalay kusti, Diosan aksarkany mutuyawip maininakham katokanya sa wakisina. Ukampis Diosah hacha kuyapaya siriwa. Hacha muna sinyap unya chaistu. Ukat Kristum pichika hakan churistu. Huchanakasan hiwatas kchiyatan ukasa. Humanakah Diosan kuyapaya sinyapat kespiasin katokaptaha. Diosah Kristo Jesusam chikau hiwatat haktaistu. Hupampi chikarakiu alakpachan kontaistu. Aksti, hutir urunakan hupan muna sinyapa. Kuyapaya sinyap unyashtayanya takiu luri. Hiwasata Kristo Jesus laiko uthatapata. Diosan muna sinyapat humanakah iausan toke kispiasin katokaptaha. Aksti haniu humanak pachpat hikhatapktati. Hanukasti, Diosan churawi pawa. Uksti haniu lurawi nakam laiko hikhatapktati. Ukamathan kitis hachachasis kanya pataki. Diosau hiwasanakar irno Kristo. Jesucristo toke aski lurawinak luranya sataki. Nairat pach wakichat takin saranya sataki. Ukamasti amtasipkham. Humanakah nairapachan haniu hancirham Judío haqipkayatati. Circuncisión katokerinakasti. Circuncisión han katokerit untaphayatam. Ka urunakasti humanakah han Kristuniu hakaphayataha. Hanirakiu Israel markan kirip kayatati. Diosan arus tawip han untasa. Akaurakin han kuna suitawini. Han Diosaniu hakasip kayataha. Ukampis hichah Kristo Jesusan wilawar tataplaiku hupampeh mayaki haptaha. Naira hayang kaphayatawa, hichasti hakang kaptawa. Kristo hiwasan sumangkanyasaha. Hupah Judiyonaksa, han Judiyonaksa, masapa markaru tuktay. Kaukir unyisinyateh maperkham halkan uktunhasa. Kristo kunateh kamachin arsutakana ukanak chaktayaway. Ukatsti hupatokeu ukapatamatha. Masapa macak marka utayaway. Ukamat sumangkanyah uthaway. Kristoh krusan hiwasin paipach markan chahwanakap tunhaway. Diosampis sumangkayaraki. Hupanakat masapa markar tukuyasa. Kristoh hutasin takiniru sumangkan sumayatiawin akyati. Diosat hayang kapkayat ukahan Judío nakaru. Ukamarak hupahak ang kapkaan uka Judío nakarusa. Takiniu Kristo toki, Judío nakasa han Judío nakasa, masapa akayo toki ki au kiro hakachastan. Ukamasti haniu humanakah ya kamarkan kirip ktati. Hanirakiu han urakinip ktasa. Hanukasti hichah kolyan markampeh mayakiu hakasipktaha. Diosan utapang kirip haraktawa. Humanakah mahacha utar untatapktawa. Uka utasti apostolo nakana, profeta nakan yatichawi phar utachatawa. Pachpa Jesucristo rakiu utar turhasir hachakalaha. Hupa uka hacha uta turhasiski. Hupa rakiu hiltayaski. Ukamat tatitun kolyan utapar tukunya pataki. Humanakasti Kristun kasaw mayachit atapktaha. Takinimpis mayachasisa ma utar tukunya taki. Uka utan Diosah kolyan ahayup toke haki. Efesios kimsir halja. Ukat naya Pablo Kristo Jesus laiku katun tatata. Han Judío pktas ukanakatak aski.
Ni yatiph pachatawa. Diosaj kuyapayasinyapan kuntej amtki uk humanakar kananchañatak kitankitu ukha. Diosaj ma unanchawi tokeo nayaroh imantat amtawi piatiitu. Ukhat kaltani yatiapkisma ma hukarunak telkanisa. Uka kilkat ulyart asaj amuyap hasmawa. Kunhamtej Diosaj Kristo toke uka imantat amtawi pokki uk nayan amuy tataha. Uka imantat amtawisti, haniw hiwasat naira hakirinakar yatiatakanti. Ukampis hichak Diosaj ahayup tokeo kolyan apostolo nakaparo, profeta nakapar unyashtay. Ukahan amuitkan amtawih akawa. Tatitun kespiasin arunakap tokeo han hudiupkis ukanakah hudio nakam chikpach pawah tawi katokaphani. Ukamarak masa pamarkar tukutakipjani. Kuntej Diosaj Jesucristo toke arsuaykana uksa katokapharakini. Diosan kuyapayasiñapa munasiñap toke unayaj uki yatiañatak uchatata. Ukam hupaj hachachamap uñashtayi. Nayasti qollan markapankirinakat walli sulkakitwa. Ukampis hupaw akasuma irnaqawi churito. Han hudiupkis ukanakar Kristun han haktikay kamirkan kanyapat suma yatiyawi yatiya hataki. Ukatsti takikun lurir Diosaj, winyayatpach imhas katayna, uka amtawi pat takinir yatiya hatakiraki. Ukamat hichak iglesia tokeh alahpachankir take munanyaninakasa. Hiliri nakas Diosan yatingkan kanyap untapjani. Ukasti kunayman toket unyashtayasi. Diosas titake akanak wiñay amtawi parhamaw Jesucristo tatitus toke luri. Kristo tokeo Diosarhan aksaras hakachasiñak uthi. Hupar iyawsanyatak churkisto uka iyawsanyampi. Ukat humanakaroh achiktapsma. Humanaklaykot akisitahat hancham lakayasip hamti. Ukat sipana, ukah humanakatakih ma hachanchawiwa. Ukat nayah Dios aukin naira katapan kiltasta. Hunateh alah pachansa, akapachansa utki ukanak lurir Dios naira katana. Nayah Dios aukiru maita, musparkan kamirkan kanyapat kolyan ahayup toke humanakar cham curanya pataki. Kristoh cuy manakaman iyawsan toke hakpan. Muna sinyasti hakawi nakaman sa pipapan, utawi parakipan. Ukamat humanakah kolyan markampi mayachat amuit abhata. Kristun muna sinyapah taki tokir hachata pa. Uka muna sinyap untap hanyamataki umaita. Ukasti takikuna yatinyat sipan hukampi hilang kiwa. Ukamat Diosan kan kanyapampi poktatap hanyamataki. Hichasti Diosa hachanchatapan. Hupah chamaniwa kunteh maiktan, lupkaraktan, ukanakat sipan hukampi luranyataki. Hiwasanakan luraski ukachamapat yus pagaratapan. Iglesiansti Diosa Jesucristo toke hachanchatapan. Winyayansa winyayapataki, ukamapan. Efesios, pusir halja. Ukat nayah tatitlay ko katuntatasin achiktapsma. Kitinakateh Diosan hausatapkta ukanakasti, kunhamteh luraphanyamak ukamar sarnakapham. Altat chuymanipkham, munasirip harakim, llampo chuymanipkham, mainit mainikamasti, munasinyampi unyhasipkham. Qolyana hayut hutki ukamayest asin kathasipkham, sumangkain tokeo takinir mayachapkhtam. Masapahanchikiw uthi, masapahayukiw utharaki. Kunhamteh Diosah masapasuit anyar hausapkta mukama. Masapatatuki uthi, masapa iyawsawi, masapa bautismo kiw utharaki, masapa Diosakiw uthi, hupasti takinin aukipawa. Takiniru apnaki, takihakinak tokeo luri, takinin chuy mapangkarakiwa. Ukampis Kristoh curan munki,
ukalurawinakat sapamayniw katoktan, ukat qillqataq saraki. Alaq pacharoq katunta tanak irupt'ataw makati, haqina karusti lurawinak churi. Kamsañarak muni, makatiw sasasti, nairaqataq uraqiman qaru saraqi sañmuni. Hititij manqakam saraqki ukasti, alaq pachat hukampi alayar makatki ukapachiparakiwa, ukamataqi poqantañataki. Ukatsti hupakipkaw sapamaynirush churawayi. Yaqipaq apostoluña pataki, yaqipaq profetaña pataki, yaqipaq Diosan sumayatiyawe arupqananchaña pataki, yaqipasti awatirinaka, yatichirinakaña pataki. Ukam qollan markaparuq wakishti, lurawin irnaqaña pataki, Kristun markap hiltayaña taki, taqinis iyaw sawina, ukamarak Diosan yoqapar untañansa mayakiña sataki, ukamat aski haqir tukuña sataki, kunjama akitej Kristoh ukamar puriñataki. Hani wawanakar untat sarnaqñaniti, kauksarus hank'ak irpataki, ukatsti hanwali taki sarnaqir k'ari yatichirinakan yatichawi pampis hallqhataraki, hanukasti munasiñanchi qapar lurasaw Kristoruntas hiltañasa, hupan iglesian p'eqepatap layku. Kristo toqew iglesian kirinakaj lurawin akaparjam mayachat unihasi. Hupa toqerakiw mayar tuktas sumankañan irnaqapje. Ukamat munasin layku iglesian hiltaña pataki, ch'amanchasiña pataki. Ukamasti, ak humanakar tatitun sutipjar iuqt'apqsma. Hani hukampi Diosar han unt'irinakham hakjaphamti. Hupanakaj pantjat amuyonakaparjamakiw hakapje. Amuyupas ch'amakt'atawa. Hupanakasti haniw Diosat hutki ukahakawit kusisipkiti. Chuymanakap qalarayasipqhatap laykusti, haniw kun sayatipkiti. Han p'inqanipjiwa. Han wali lurañaru katuyasipje, han aqsarasaw q'año lurañanak lurapje. Ukampis humanaka hani ukam hakañatak Kristurun t'apktati. Chiqpachansa, humanaka hupati yatiyawi ist'apktaja. Ukat humanaka kunhamtej hupaj munki, ukam hakan yateqapktaja. Jesusanki ukachiqa kankaña parjama. Ukat humanaka naira sarnaqawim apanukupjañama. Ukasarnaqawej sallqantir amtawinakampi tukkatawa. Ajayunsti machaqar kipstapjañamawa. Machaq haqi kankañampi istapisisa. Diosan untasitaparjam irnuqt'ata. Ukatsti chiqa q'uma hakawimpi uñasht'ayasa. Chiqa kankañjar ut'ayatatap layku. Ukamasti hichaq han huk'amp k'aris qhaphamti. Hanukasti sapamaynis chiqapak haqqi masinakamaruj parlapjam. Taqinis pachpa hanchinkiritas layku. Phiñasisinqa han huchachasiphamti. Uka phiñasiñaq han hayp'ukamapanti. Hani supayampi hak'ayasiphamti. Luntatasiri han huk'ampi luntataspati. Hanukasti amparapampi irnaqañar uchaspan. Ukamat han kunaninakar yanapt'añatakis utharapini. Han wali arunakaj lakamat han mistpati. Hanukasti mayninakar ch'amanchir suma arunak mistpan. Ukamat ist'irinakatak askiña pataki. Diosan qollan ajayuparohan yakisiyaphamti. Humanakaj uka ajayumpi chimpunta tapqtawa. Ukamat kunurutej hupaj phoqat qispiyasin churapkatam. Ukurun Diosan kirham unt'atapjañamataki. Humanak taypitsti, apanukupjam, k'allk'usiñanaka, hanwali munañanaka, thithiñanaka, arnaqhasiñanaka, toqisiñanaka, kunayman ñanqa lurañanaka. Ukatsipan humanaka suma chuymanipjam, maynit maynikam khuyapt'ayasisa, purapat pampachasipjam. Kunhamtej Diosaj humanakar Kristo toqi pampachapta mukama.
Efesios, pesqir halja. Humanakasti, Diosan munat wawanakaphamah hupat yate kasipkham. Takinirus munasinyampi unyhapkham. Kunham teh Kristoh munas kisto ukama. Hiwasanak laiku hakanyap sa katuyasiway. Diosatak masumak apkir loktawi kaspas ukama. Humanakasti, kolyan markan kirhamausar nakaphanyama. Wachok hucha luranyatsa, yakakanyo luranyanakatsa, michasinyatsa, hanipun parlaphamti. Kanyo arunaksa, lokikan kanya arunaksa, hanyani arunaksa, hanipun arsuphamti. Hani wakiskitaki ukanakat parlanyaha, ukat sipan Diosarius pagarapham. Humanakah yatipham, hani wachok huchanakan sarnakirisa, nyang kanak luririsa, michasirisa, Kristumpina Diosampin kapak markapar mantap kaspati. Ukasti, yaka Diosanakario paichanyampi sa siwa. Han kitis humanakaroh kariarunakampi sa kanpati. Cek pachansa, ukam tokeo Diosan aksarkay mutuyawi pahuti. Kitinakateh Diosar han haisapki ukanakataki. Humanakasti, upanakampe han chikachasiphamti. Nairah humanakah chamakan hakap hayataha. Ukampis hichah tatitumpi mayaki hasah kanan hakhaptaha. Ukamasti, kanan kirinakham sarnakapham. Ukakanah kuyapayasinya, chikapar sarnakanya, chikakankany uthay. Kunateh Diosar kusisiki ukay lurapham. Chamakan kirinakan hanwali sarnakawi pampehan chikajasiphamti. Hanukasti, ukahan wali lurawinak kanarap subham. Hupanakan hamasan lurawin kapat arsunyas pingkasing hamawa. Ukampis kunapachateh taaki kunanakas kanar uskutak ukah taaki kunas kanawa. Taaki kunateh kanangki ukah kanarutuku ukat akam seha. Huma ikireh paraktasim, hiwatanak taipit sartapim, Kristo kantatam. Ukamasti wali amuyum pisar nakapham. Hani pisi amuyun hamah hakaphamti. Hanukasti chiki kankanyampi hakapham. Kunateh askiki ukhan inaktas lurapham. Urunakan han wali hatap laiku. Han kun salokerun tat luraphamti. Kunakiteh tatitun munanyapah uk amuit anyatak chamachasipham. Han machasiphamti. Machhasinyak han waliru puriyi. Ukat sipana. Kolyana hayumpi pokanta sipham. Mainit mainikam kochunakampi ahay kochunakampi chuy machasipham. Ukat stitaki chuy mampi tatitur kochupham. Hachanchap harakin. Dios aukiroh takikunanakat Jesucristo tatitusan sutipharius pagarap hapunim. Kristur aksarasah mainit mainikam hay sasipham. Chachan warminakah tatiturham chachanakapar haisappan. Chachah warmin pekipawa. Kunhama teh Kristoh iglesian pekipaki ukama. Iglesias tihupan hanchipawa. Kristus tihupan kespiri parakiwa. Kamisa teh iglesiah Kristur haisiha. Ukamaraki warminakah chachapar takikunan haisanyap. Warmin chachanaka. Warminakamar munasipham. Kamisa teh Kristoh iglesiar munaski ukama. Hakanyap sa iglesiap laiku aptasiway. Uksti kolyanar tukuyanya taki ukam luri. Uma hari kawimpi aruptokek umachasa. Ukamat umachat iglesia irpkatanya taki. Han kanyushtata. Han kunasipuni. Han kunan kamashtata. Ukat sipansti. Sumakolyanap tata. Han kams kayaraki. Ukapach paraki warmin chachanakah warminakapar pach pahanchiparham munasinyap. Warmi par munasir chachah hupapachpau munasi. Hani ukitis pach pahanchiparuh uniskiti. Anukasti hanchiparuh mangkayiwa. Sum unihasiraki. Kunham teh Kristoh iglesiam pelurki ukama. Iglesiau Kristun hanchipaha. Hiwasanakasti. Uka hancing kirip tanwa.
ukat chachaq awkip taykap haytanukuni. Ukamat warmipampi mayachas hañataki. Pampachanisti mahanchirukiu tukuni. Akaj wali hachahan amuit ganyawa. Nayasti Kristumpita iglesiampit ukam arsta. Ukamasti sapamay ni humanakay warmipar hupapachparham munaspan. Warmisti chachaparuh ya karakpan. Efesios sohtir halja. Wawanaka kunhamteh tatituh munki ukamaroy aukimartay kamaruh haysapjam. Ukam haysañaw askija. Askika tokanyatak nairir arsut kamachih akawa. Aukimar taykamar hachancham. Ukamat akaurakin wal hamaranak kusisit hakasiñamataki. Humanakasti auki taykanaka. Wawanakamaruhan titiap hamti. Hanukasti tatitun yatichawi parham chekapar yatichas uywapjam. Uywatanaka. Akaurakin uywirinakamaki ukaru haysapjam. Ukstiya kanyampi, aksaranyampi, khanachuyimampi pokapjam. Kristurus yanapapkas mukama. Hani uywiriman uñihkatakih lurapjamti. Ukamat hupanakampi sumat untayasiñatakiki. Hanukasti, Kristun irnaqerinakapjamah Diosan munanyap taqichuyma lurapjam. Taqichuymampi irnaqapjam. Tatitutakjama. Han hakinakatakhamaha. Ukampis yatip hanyamawa. Uywata apasa, han uywata apasa. Sapamayniw sumaluratanakapatham tatitut katokani. Humanakasti uywirinaka. Ukamaraki uywatanakamaruh sum unyihapkham. Hanirak aksarayaphamti. Amtasipkham. Humanakasa, hupanakasa, alahpachankir tatitunkiripkhtawa. Hupahaniw kitirus yakachnukiti. Hichasti hilatanaka. Tatitun kasin chamanchasipkham. Han atipkay chamapampi. Diosah churaptam ukanwasin yanakampi harkakasipkham. Ukamat salkantir supayaroh saykatanyani. Haniw hakinakan chamanakapampi nuwasiptanti. Hanukasti alahankir nyanka ahayunakan chamapampiw nuwasiptan. Hupanakasti, hiliri nyampi, munanya ni nyampiw akachamak urakin aksarayistu. Ukalayku, Diosah churaptam, ukan wasin yanak katharupkham. Ukamathan wali urunakar saykatanyataki. Ukam sum wakistasisasti, chaman saytasipkham. Ukamasti chaman saytasipkham. Chika kang kanyampi isintata, aski kan kanyampi istapitaraki. Sumangkany arunak kananchir saranyatakeh wakishtatapunipkham. Takikunat sipansti, iyaw sawimah supayan ni namichinakap hiwarayenyatak harkakasin hamapan. Kespia sinyasti makaskur untat ekir ashatasinyatakipan. Diosan arupasti kolyan ahayun curat ma espadar untatapan. Diosat maisin han armasiphamti. Kolyan ahayun irpatah Diosar mayiphapunim. Han kakipham. Han cham lakayasiphamti. Kolyan markatakih takinitak Diosat mayipkham. Nayatakis Diosat mayipkharakim. Kunar sunyakateh wakiski uk Diosah nayar curanya pataki. Ukamat Diosan imantat amtawip chamampi parlanya hataki. Ukasti Diosan sumayatiyawi arunakapawa. Diosaw nayaruh akayatiyawi untayanyatak hititu. Ukatarak hichas katuntat unihasta. Diosat mayipkham. Nayan hupathan aksaras parlanya hataki. Tatitun irnakawipan wali yanapasir munatiki kuhilatasaw nayhat takiyatiap hatam. Kuniham sanayahik hatasta, ukanak yatiap harakitam. Ukatakiw kitanta. Kunihama sipteh nanakah uk humanakar yatiri. Ukamat humanakar chamanstanyataki. Diosaw kisampi. Tatit Jesucristo sampeh hilatanakar sumangkanya. Munasinya,
iyaw sain curpan. Kitinakate Jesucristo tatitusarhan paachasis munapki ukanakaroh hupah kuyapaya sinyap curpan.